Kardam kadukawe karbitish 2.0 YouTube channel long kilagara do ana fans tame la pen pinila so video long nali tumhan nakiwan pi mate na kethan ponji la bangke non la PM Kisan 19 installment command 2 arni si nakijang jima la so pothak si la so video long nali tumhan than pachini ponipo la pen non la 19 installment ang jang jako ko PPC nali tum ke claim nang jima la so pothak tame nali tumhan la so video long nang than pachini ponipo jong senali tum la so YouTube channel long nombri milang play ka chihon pen subscribe ikon la pen videos tapi nali tum share por ikon tak dia non patiek pen command warni sila 19 installment atangka nali tum ikon long nang ki jang jiba la so pothak le chethan polona la pen lang polona tang dia non chethan polona command warni si PM Kisan 19 installment atangka labang ke nang ki jang ima non final date government hin pes tami publish poni galo mate pi poni galo so final date aputhak sipini nali tum phala so video long nang than pachini ponik po la pen la final date nali tum chini aprang nali tum ki chengsi ko PPS on sinon la PM Kisan 19 installment ke long dunji mate la so tangka ke long dunji finally tum ki claim nang jima mate kilang nang jima la tanali tum kinang solo ki chengsi nali tum official website pmkisan.gov.in so website long wang nang po la pen nali tum dak pen KYC la bangke chelang nang po je KYC doluma avema la so puthak la bangke la pen kidam ta hot 18 installment la bangke nali tum dak thek pon long iglo Honorable Prime Minister has released the 18th installment of PM Kisan Yojana on 5 October 2024 mate chuning aninkan 2024 5 October hotse atangka la bangke 18 installment atangka la bangke thabiglo la se puthot dak nani tum thek pon thulong lang la dak tok post tame EKYC is mandatory for PM Kisan registered farmer. OTP basis EKYC is available on PM Kisan portal or nearest CSC center may be contacted for biometric basis EKYC. La siladak kitok pon stame la son se tok pon iklo nalitum lahai ali mate PM Kisan ali jongse nalitum kacu endonji mate kenangji pulote nalitum EKYC ki claim nangji la takinang sot pusi government hin penstame ladak pachini ponlo la pen kedam tang hostame ni li nang tum phan pachini poniklo la pen EKYC nalitum complete mate ke claim ji aphan pura nalitum laso PM Kisan official website long wang lopul nalitum dak log thek longji EKYC pu thek longji la so dim ber pen nalitum EKYC bangkla claim on lo la pen nalitum non new apply prustame apply bang cheng bom lo nalitum lak pen stame new la bangke apply pon ikme nalitum hemi ni lo nalitum mina mobile pen stame apply pon ikme la pen koson se ka apply neng jima la so pu thak stame ni likidam tang hostame nalitum fan nang than pachini pon iklo la pen kanang deng sinon nalitum ka apply jong se ka apply tang do akimi ka apply tang do pulte la know your status along nalitum ber pens tame farmer registration number ber pens tame dak chelang pon ikme kali pulote nalitum CSC center long dam pens tame lang dam ikme lapen puthot non da option kimi ki at pondo update mobile number jong se nalitum EKYC dia ikta EKYC claim hodel mobile number la bangke update dun iko la pen nali tu mobile number ata kido nangji kinang sotlo bank account long killing a mobile numbers tame mat Aadhaar card bank account long killing a mobile numbers se PM Kisan long ta link lo pulote nali tum ajat updates tame nali tum mobile along nang le ikpo la sonno la pen jong se nali tum PM Kisan long la pen Aadhaar card along jong se amen chingbar be pulote nali tum da option puthot da akimi ki at pondo nali tum name correction as per Aadhaar la sodim ber pon lo pulo tangte nalitum Aadhaar long teng nalitum na PM Kisan long stame same amen nalitum bi pon ik melo apen nalitum na so website long pen wang pen jong se claim thek thepul te nalitum Play Store long pen stame PM Kisan mobile app do hala so app long pen sab so joy ik chat ji nalitum hala so app long dam pen stame claim dam ik melo la pen puthot dak beneficiary list nili nalitum han puthot na than to ikpo beneficiary list nalitum jose ke apply dun tang do pulote puthot la kimia list kilang je fa nalitum la beneficiary list long nalitum ber ingon beneficiary list long ber ponik der pena phi puthot da asap so upor bang choik chat po nili long dak net bang lan meu edat la se nili nam piklang ponik po nalitum fat na ben beneficiary list long wang der pena phi dak nalitum thek long ji
ke toglo dak beneficiary list pudo ke cheng sinali tum dak pen state bang select poplang na po lapen district lapen sub district block lapen village select ego lapen get report long ber lo pulo tangte nali tum dak screen along details kuma ma abang pu mate abang payment si doma la so details bange chiklang ponik po nili nali tum hanan piklang je pan nili example nili dak select ponik po ke cheng sinali tum state select ponigo lapen state selected pen api puthot nali tum dak district bang select nang po district select igalo pulte nali tum sub district nali tum dak pen select nang po sub district jong se nali tum select igalo pulte block nali tum select nang po block nali tum select pon igdelo pulo tangte puthot non dak ke ber thuna lang la ba ke village nali tum ingwai ponang po la pen nili dak state district la pen sub district block la anta nili dak tok pon ik thailo mate ingwai pon igelo la pen puthot non ki jutsi dak village bang kangwai neng ji kinang solo nili example mate nali tum pan sample na pik lang je pan nili madhuarong amens tame nili dak pen ingwai pon ik po February 1st kali pulotang te la March 1st molam si long ponji pusi nili dag nali tum pan nang wai pipo ala example dag nali tum theklong ji ek tha nili la ki chengsi 12 mil la Nepali bosti nili so arong farman silang ponik po la penali tum stame state la pen district sub district block la pen village jong nali tum dak pen select pon thailo pulo tangte nali tum la get report lo berek nang po get report lo nali tum ber egon pusat dak processing po sab so por nang chata thekji la pen nali tum la screen long theklong ji dak farmer amen nali tum lang pon iktame nili kangwai pon la bangke 12 mil Nepali bosti pen si wai pon iklo la si bangko an si dak do ma nali tum thek pon long ikpo la pen jong sa kimi amen do pule la so di alis long si nali tum amen stame do ikpo la lo nali tum na son thak lang pon ik melo la sinon bang ka nili tum non ka chathan dam neng ji la bangke kumantuar ni sila 19 installment atangka ka release ponjima mate bank account long kelong jima la soputhak si chithan dang ponon bangke nili na pik lang pon thoik pon nali tum afan 11 nali tum da screen long thek pon long ikji pradhan mantri Kisan 19kist yojana mate PM Kisan nali tum ladak thek pon long ikpo lape nali tum no 19 installment na long tangka kelong ponji amount la bangke 2000 mat suri hinia tangka nali tum long ikji lapen PM Kisan yojana 19 kisti mate 19 installment da adet ki pi pon ateng pulote non na sochik lo 24 February 2025 si nali tum long ponik po lapen total beneficiaries nali tum lang ego more than 9.5 crores farmer tum do la se government hin pene pu ponos tame official website along bang release pon pela la pen release ta po official website along tame mate nali tum jong si PM Kisan along link mobile number do puta das tame nali tum SMS la bangke long don igji lapen ka apply play atum prabjen pen apply igon long don vegji pu bangani list tame pu dektes tame nali tum ka try don sime nali tum amena velang pulte PM Kisan amena velang pulte nali tum apply don igon lapen video nali tum share ponigo karbi ang long arat tame pela ikna lapen pachini ikna nali tum chini poniko 19 installment atangka lapke 24 February 2025 anisi nali tum ekona long tangka bangke jang ikpo tangti pini ya video labang ke laan link ton ponik nang la songson update kelong wer je fan pura nali tum sa YouTube channel labang ke subscribe ikon